The district of Mustang is known for its natural beauty. It is also home to many species that are globally significant, such as the endangered snow leopard. Local people have many stories of snow leopards encountered in these remote, cliffy hills and gorges. Locals call blue sheep naur. These cliff huggers are the main prey of snow leopards. Young students in 6th, 7th and 8th grades are participating in a community-based snow leopard monitoring program. मैले अहिले नाउरको बारेमा अवलोकन गरेँ। अहिले चाहिँ 6 वटादेखि अनि त्यसमध्ये चाहिँ मेरो अरु साथीहरुलाई हामीले यस्तो लोभ नलागेको विशेष गरी त हिमचितुवा र नाउरको बारेमा राम्रोसँग अध्ययन गर्यौं अनि हामीले यिनीहरुलाई राम्रोसँग संरक्षण गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने जस्ता कुराहरु. Students from several schools are being trained to install remote cameras along ridges and trails where snow leopards frequently travel. From the camera trap images, individual snow leopards can be identified. So the photos are a great tool to census and monitor snow leopards in the region. The first study using remotely triggered cameras to capture snow leopards was done in Ladakh, India by a team led by Rodney Jackson, founding director of Snow Leopard Conservancy. Dr. Jackson was also the first scientist to radio collar snow leopards in the 1980s in remote Dolpo in West Nepal. Scientists have been slow to recognize the role of indigenous communities in wildlife conservation and to truly involve them in planning and monitoring. Snow leopard र blue sheep लाई चाहिँ मोनिटर गर्यो भने बायोडाइभर्सिटी मोनिटरिङ हुन्छ, म्यामल डाइभर्सिटी मोनिटरिङ हुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो हेतु हो. त्यसमा चाहिँ अब कम्युनिटीलाई इन्भल्भ गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो स्टुडेन्टहरु यहाँ चाहिँ छन् 6-7 8 का स्टुडेन्टहरु. त्यसपछि चाहिँ लोकल हर्डरहरु हुनुहुन्छ अनि यो चाहिँ युनिक छ किनभने यस्तो किसिमको ट्रेनिङ चाहिँ दिएको छैन स्टुडेन्ट्सहरुलाई. फिल्ड इज द क्लासरुम भन्ने जुन चाहिँ मोटो छ लाई चाहिँ चरितार्थ चाहिँ हामीले यहाँ गर्न खोजेको हो खास. Our snow leopard monitoring program has been a collaborative effort between the United States-based Snow Leopard Conservancy, Nepal's National Trust for Nature Conservation, the local communities, and our major donor, the Disney Friends for Change. म पढाइलाई सकिएर वा पढाइको नियन्त्रणमै के विधा अथवा लिएर गए नि म क्यामेरा ट्र्यापिङमा चाहिँ अवृत रूपमा नियन्त्रण रूपमा लागिरहने छु. बाटो अप्ठ्यारो छ भए तापनि अब काम भन्ने कुरा अप्ठ्यारोबाटै सजिलोतर्फ लाने हो हामीले. Bhaprasa lies at a day's hike from Jomsom, the district headquarters. Students are involved in environmental quiz contests and nature drawing in the snow leopard monitoring camp. 3 दिनको कार्यक्रममा पहिला त यो इन्भाइरोन्मेन्टको बारेमा जानकारी पाए. हिउँ चितुवाको बारेमा पनि थाहा पायो. हिउँ चितुवाले कति बेला उसको आहारा खोज्छ, उसको आहारा कुन हो. क्यामेरा ट्र्यापिङको बारेमा पनि धेरै थोर जानकारी त पायो र क्यामेरा ट्र्यापिङ गर्नको लागि कस्तो ठाउँमा र कुन ठाउँमा अनि कति हाइटमा राख्नु पर्छ भन्ने कुरा पनि जानकारी पाएको थियो. लोकल कम्युनिटी लेभलमा के हुन्छ भने जस्तो यहाँको गोठाहरू छ, स्टुडेन्टहरू छ अनि यहाँको अरु मान्छेहरू छ उनीहरू चाहिँ त्यो एरियामा आफ्नो काम विशेषले पनि गइरहेका हुन्छन्. उनीहरू आफ्नो काममा त्यो एरियामा जाँदाखेरि पनि हामीलाई डाटाहरू हामीलाई जुन आवश्यक डाटाहरू छ त्यो डाटाहरू टाइम टु टाइम हामीलाई आइरहेको हुन्छ. कम्युनिटीलाई नै अझै राम्रोसँग परिचालित गरियो भने टाइमको हिसाबले, कस्टको हिसाबले, मेन पावरको हिसाबले एकदम राम्रोसँग हामीहरू डाटा चाहिँ कलेक्ट गर्न सक्छौं भन्ने हामीलाई आशा लाग्छ. Environmental awareness activities were done in some other places also. A one-day art, essay and poetry competition was held in Pokhara, a popular tourist destination. Our objective was to enhance the level of understanding and awareness of snow leopards among city school students. Students who took part in the snow leopard monitoring performed street drama in Jomsom. We later formed Snow Leopard Scouts who will work for sustainability of the snow leopard conservation programs. Globally,
Perhaps less than 5,000 wild snow leopards survive in 12 countries including India, China, Bhutan, Mongolia, Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, Pakistan, Afghanistan and Nepal. Major Himalayan ranges, Annapurna is one, stretch across northern Nepal. These mountains harbor snow leopards. Snow leopards are top predators of the mountain ecosystem. They prey on wild sheep and goats. Where wild prey is scarce, the cats may focus on livestock, which is relatively easy to kill. So people-wildlife conflict is a major issue across the snow leopards range. But communities in these mountains have adapted to the situation and are generally sympathetic towards snow leopards. राति हो खाएर बिहान भेटेको म तल गोठमा थियो म जाँदाखेरि आफै भाग्यो ज्यान रिस ज्ञान त्योसँग झगडा गर्नु भएन जनावरसँग त बचाउनु पर्यो नि ज्यान ऊ पनि एउटा जिन्दगी लिएर आयो होला नि त उसलाई पनि मारेर हामीलाई के फाइदा हुन्छ भनेपछि हिउँचितुवाको लागि गाई बस्तु चाहियो उसलाई खाना पनि चाहियो कस्तो नभए त हिउँचितुवालाई बेफाइदा भयो उसलाई खानु के छ Nepal's northern district is home to Buddhist people for whom nature conservation is a norm. यो बौद्ध धर्म हाम्रो यो हिउँचितुवा चाहिँ बेसरी मानिँदै गर्छ बुद्ध चाहिँ यो संसारमा आउँदाखेरि हाम्रो यो नागा साधु यिनीहरूले बेसरी बेफाइदा गरेर पछि चाहिँ हाम्रो यो बुद्ध भगवानले धपाउनको लागि चाहिँ यो हिउँचितुवा चाहिँ उपयुक्त भएर उसको चाहिँ सम्बन्ध भएको For snow leopards, this forgiving nature of people has been a benefit, but has not removed the need for conservation action in the Annapurna Conservation Area. The National Trust's Annapurna Conservation Area project was initiated in 1992, and the Snow Leopard Conservancy joined hands with them in 2000 to initiate a focused snow leopard conservation program. स्थानीय जनतालाई अभिप्रेत गर्नलाई चाहिँ हामीले विभिन्न विकासको कामहरू पनि चाहिँ सँगसँगै लगेका छौँ त्यस्तै गरेर चाहिँ प्रेडेटर चाहिँ कोरलहरू चाहिँ अब जस्तै एउटा घरहरू बनाएर त्यहाँ चाहिँ हिउँचितुवा छिर्न सक्ने गरेर चाहिँ इलेक्ट्रिक फ्यान्सहरू चाहिँ राखेर चाहिँ त्यस्तोहरू पनि बनाएको छ संरक्षण शिक्षाहरू चाहिँ स्कुलमा चाहिँ लागू गरेछ त्यसबाट चाहिँ संरक्षणमा चाहिँ अभिप्रेत गराएको छौँ Thanks to these different initiatives and research programs, the majestic snow leopard still roams Nepal's high mountains. The people themselves have kept alive the powerful spiritual legends of snow leopard. But the future hope for Nepal's wildlife and wild places lies in the tender hands of these young children.